Toi whatalo whāto le whaupopunga luna lua Tala Fou mō le nivaenga o le tae ao. E tele ofisa o whaipule le National e au fiai ma le ofisa o palemia whaaulioli Christopher Luxon na vali I vali mumu e tangata o lo o tutu mo se file mu o Palestina. O lo o whaaua ona vala au tangata langolango a Palestina I New Zealand mo le malo ina ia tutu whaatasi e vala au ia tau fia le taua I kasa whai mai o le vali lanu mumu e whaatusai le toto o lo o latou lima mo le mali liu o le whaitau wafe I kasa o Judith Collins ma Paul Goldsmiths na whaaleanga ina fo o la ofisa I vali mumu pe o na lipotia le leiti o New Zealand le tae ao nei o le asona nafi na lipotia sa whai aise mali lienga I le vao le malo Israelu ma le Hamas ina ia tau fia le taua mo aso e wha. Ina ia whaasaulo toi tangata to o 50 na tau fia wha malo si kasa e fesuia ai male to ase lau 50 tangata Palestina mai Israelu. Ele o mautonu po ai na fatonu lava ma afianga I le sio manga mai ngā luenga o le awala le transmission kali o lo o whaia suenga po a afianga o le awala I vai tafe mai ai vai o whaamatalanga fōua whaailoa mai ua whaali ai whaafitau li o le transmission kali o lo o tūmau pēa tanu mai le tatalanga I le amatanga o le tausanga taluai na ngā lulu e whaipaanga nisi o kamupani mo le apolo keti e au fia I le waka kotahi peita ai ele o mautonu po o ai e tuua ia ua whaailoa le whaamalumalunga o le pūlenga nuu whaitumalo a Wellington I le leitio New Zealand ua amatau na whaia sa ili ilinga I le solio tu la fono e iwa I afianga o puna oa manatura e au fia ai manisi o whaatafunanga I Watanui Inlet lea ua whaalima le sawa o le whaaleangaina. O le afiafiana na fina malanga mai ai I Wellington le palemia whaaulioli Christopher Luxon mo nisi whaatalanoanga mana ia whaalia ua lata I se taunu unga le lei maali lienga I le vāwaenga whaupufai. Na lipotia fo I le taitai o le act David Sāmoa na whaimalanga mai le afiafiana nafi ma vāwasa mana ia Winston Peters o le New Zealand First e whaamoe e malanga mai I Wellington se taimi o le aso. Ua lata I leono vai aso talo na mai a le whainga palo tatele a le atunuu ma pei ona saunoa Luxon ua lata mai se taimi e whausi ai se whainga malo fou. Na whaamanino I le sui taitai o le National Nicola Willis e le o iailo na ingoa I le filifilinga o se sui palemia na whaalia I Pauls Fou I le tae au nei po o fesili whaapalota e sa ili ai finangalo tangata lautele e se fulu iwa pasene e le langolangoina le manatu e whaapea ua umi ona whaanga solo whaatala noanga se fulu ono pasene e le mautonu I le fesili po ai e tuua ia I le umi o whaatala noanga o le tolu pasene na whaia ia I suenga na tani mai o Winston Peters la taile kuata na tuua ia Luxon ma le na o le wha pasene na tali mai o Sāmoa. E fast pasene ua si itia I le numera o tamaitia onga ia onga tulanga lua makolisi ua lātou filifili e au au inanga ngana o atu moto al Pasifika whaatusa I le silia ma le 5 tausanga taluai pei ona whaalia ini whaamaumaunga fou. I fuai numera fou na whaalawiloa mai I le matanga luenga wa onga na whaalia I le silia ma le 10 tasi afe o tamaitia onga mai a onga e se laulua 10 na o tau inanga ngana a atu moto al Pasifika I le tausanga nei. E na o le valu afe tamaitia onga na au inanga ngana al Pasifika I le lua afe 10 mai na o le valu 10 a onga na o foina atua o onga mo ngana o atu moto al Pasifika. O le ngana Sāmoa, Tonga, atu Kuki ma Maori na taatele o na o ina I tutono a onga peitai o le ngana fiti ni we matoke lau na tau lea o ina e na o le tasile a onga I Wellington e na o ina I le ngana toke lau inisi o tamaitia onga I le tausanga nei e tusai ma whaamaumaunga fou. I se pepa le kapeneta I le masino se tema mai le minista o a onga Jantiniti na tau ai le whaamatu e se le malo o le whase lau 28 miliona tāla ina ia mawhai ona whaatupea I nisi tau whaopopo e ono tutongi mo au nanga whaia onga o a onga a mata ona o mali lienga ia na whaia I tutongi o whaia onga mo le isi whātausanga o lumanai peita ina tā ua e le lava. E lua se lau 53 miliona tāla lea ua tā ua e whaapea e le lava I le tau e whaatupea ia tutongi mo whaia onga o a onga a mata e le aise malo si anga o le Vote Education e mawhai ona whaatupei na ia tau whaopopo pei ona lipotia e ono toi iloiloina I le lumana I le si itanga atoa o tutongi mai lea fuafuanga ona e le onga whatia e le malo na whaauau le tutonginga o tau whaopopo ina ia whaatutusai tutongi ma pasi atu le atoanga o tutongi o onga au nanga o lo o tau siama va aia whanau a onga.
Ua talosanga ina le leo sinia o lo nafa ma le suesuenga o le mafuanga na maliwai Baby Roo. Tangata ito o tolu lea na ile fale le taimina tinga ina i Roo i manuanga. Ina ia tautino matau le mea moni na tupu na mafua i manuanga na o ai lava ina maliu. Ua ato ale maasina o tausa ilia lava faa matalanga ma le mea moni na tupu. Na faa lia le Inspector Nick Bridget e o mai ana nafie le iai lava se tangata ua loka ina ilea mata upu. Maolana feau na momoli I tangata ito o tolu ia na iai le fale ilea taimi ina ia tautino le mea moni. O lo masalomia e leo o le taiao lava o le aso na maliwai Roo na matua I mafatia I lava I manuanga a o iai tangata ito o tolu nei I le fale. O lo ofa au wausu esuenga leo ilea mata upu mo nisi li poti. E to o lua tangata na loka I au kilani I saute ina uala ave wha mahalosi se tamaitai mga oila na taavale lata I le itu lai fitu I le taiawa na nafi I Clendon Park. Ele I mawasela au mahalosi tutono le taavale ma olo o tau fie leo ia li I mo le taiminei. Ua ofo atu se tangata fai pisinisi na te toi tutongi na atu le tolu afe tolu se lau tāla o se salatupe na tutongi na e se tina matua fitus fulfitu tausanga mai Canterbury. Ina ua faasalaina I le malaiva leli Brisbane ona o se sanuisi sai tutono alana ato na ngalo ona ave ese malana ato a ole I malanga I Australia I le aso lua o me. Na fiso ota ai atu se tangata fai pisinisi I le Herald ma fisili mo le numero le teo ngā tupe le tina e tu umai ai le tupe e le ifa ilo ina le suafa o le naanga le lei le tina. Ai o lana feau na momoli mai e whaapea e le tatau na o se tasi I le atulanga atu vale e au noa ma se mafua anga tatau mai fia e fisosoani e ave ese mai lea mafatianga ma whaamama avenga I sia tina. O le aso na malangai Armstrong na ia whaatawi nai se sanuisi moa I le malaiva alele ka lai estete e tau mawhaia na whala au. Peita ai ina ua ilunga le alele na moe ai ngalo ai ona tau mafa le sanuisi. Ina ua tau no I Brisbane na sue le au whainga ruenga malaiva alele lana ato mamawai le sanuisi. Sa ato e se le tina matalosanga wha mole ua ngalo ia te ia. Peita aina taliane se sui o le au whainga ruenga e tolu afe tolu se lau tālala na sala e tutongi. Na tutulu le tina ona o le tele o le sala tupe. E ui ina talosanga e le aise tupe whaapea o ia te ia. Na tau mawhai Armstrong e talosanga I tutono o le luas fuluvalu aso. E whaatala no ai le tutongi o le sala, peita ai le Italiane se isi, sa tutongi ina e Armstrong le sala tupe, ma mai lava I le ataimi, na amatai o na lele leisa na moe, o na o tūlanga mawhatia I le te leo lana tupe ua whaalu. Na whaaliere so o upon matanga luenga o whaatoanga mwhainga whaiva Australia, sa tatau na whaatumu e le tinase pepa mo se pimita, e whaailo ai le sanuisi moa na tutono lana ato. E o atu I le ono afe fitu se lauiva sfuluta la Australia, le sala tupe whaasalai nai tangata e o atu mani tau mafa, po o nisi tūlanga I la mati aiso I fua o le mamalu lautele ma le si o manga. I alonga, na whaalawilo mai ana na file au ale manu Sāmoa taito o fitu mo alonga ale Pasifika I saute lea o loo whaanga solopea I le atu Solomona. O le aso anga I atu I le asto nai e whaanga solo I alonga ale au taito o fitu. O le awa Sāmoa pe ona whaalawilo mai, numera tasio fuli whaafowina o le kapiteni, numera lua Paulo Walrick Tuala, Junior Maalo numera tolu, Whaareu Pena Fili Maua, numera 5 George Feangiai, Ravuama Seruvakula numera 1, Fitu Panaua Niu Levaea, Monson Tafu numera 8, Iva e Nusa Auva a Ete, Se Fulu Ta Maiava, o le alo tasi tuitolova a Maiava o lo onga lue I le tautua le si ufofonga o le laumua, Dan Batele Sios Fultasi, ma waina sione o le sui kapiteni I le numera sfululua. O le whaia o ngā ulu o le susunga awha ai ono, tai malanga o le awhionga fui maono soi la lovi I lome, ma le fōma ai a Apollo Paramoa. Na whaamanua ina Sāmoa I le isipine auro I le mai ai o le taalonga le aula kapiliki taito aiva, na manu malo ai I la taalonga mawhiti mo taalonga al Pasifika I saute, na toi manu malo le tamaita ai o Olivia Borg I lana aura lona lua, mai le tuunga a au 5 mita freestyle. Ua whaasilasila I le tāta ki Auckland Unlimited o le a le talimalo au kilani mo le taamilosanga tu o ngā wa ai le Sami, le Sail GP lea o lo fuafua mo mati le tausanga fou. O le lea o se awanoa I le whanua I Vineyard Point mo le au maimoa, ua avea mapapui e le mawhai ai o na whaataunu uina taalonga I au kilani. O le a whaamautu mai le no fuanga fou e whaataunu uai tu o ngā wa I se taimila tamai. Tala Fou ia mai le siufofonga le laumua mo le nivaenga o le tae ao.